B+ ni 1. Ikineni makon mamalo mar jopuonjre manotimo maber e piny madongo magiga mokalo pod ni emiri kalure kod koso school fees mokuom jopuonjre okwanyo hawi tok yudo kony mar fees. Jopuonjre makwan gi romo 100 noyudo kony aguch omenda mar NGCDF makonyogi e dhi nyime kod sombgi. Jonyuol mag jopuonjre go ywak ni dhier kod ochumi mong'awre ema omonogi tero nyithinde skul kata obedo ni penj to ne gikalo. Jakom komiti mar NGCDF Malindi Sami Kazungu okwayo mondo jiwo omenda ni obed mabup mondo kony jopuonjre mathoth mohewo mayudo kony sani. Imekuwa na hali ngumu, kupeleka watoto shule imekuwa vigumu. Tukaja kwa ofisi yake tukamlilia na tunasema Mungu ashukuriwe, maana mama huyu alisikia kilio chetu na akaweza kutusaidia. Mimi ni beneficiary mwingine ambao nilikuwa sina uwezo. Kijana nilikuwa naye nyumbani na juzi nilipigiwa simu na nikaahidiwa cheki ya 10,000 na hivi tayari tutapewa na tutapeleka shule. Idadi bado ni kubwa ambao wako nyumbani. Hawa ni kidogo na kulingana na ile amount ambayo mheshimiwa na pamoja na bodi ya CDF waliweza kuitoa ili watoto waende mashule. Lakini tukiangalia hivi kule majumbani bado kuna wanafunzi. Hata leo ofisini hivi asubuhi nimepokea watoto karibu 5